buang guys. Waduh, becak mah. Waduh, buset. Gandong ngamuk guys. Iya nih. Ngamuk. Mau manut. Becolnya sak rapoto wong loro. Aduh. Rapopo ngarep kabeh. Kasih air, kasih air. Biar mantap, Pak. Aduh, di belah situ. Ini juga Dua-dua sih ini. dua. Satu-satu. Bingung ini yang mana dulu yang keluar. Mana bawang? Weh, bingung ada. Oh, kurang mepet mobilnya. Oh, iya kurang mepet. Di. Oke. Lanjut. Siap. Sampai mangko. Siji. Wush. Mantap, guys. Bodi mangkong gue, ya toh. Langkong tenan bodine. Ini. Ini. Berpengalaman. Oh ya. Pengalaman. Nyali tinggi. Oh iya, nyali tinggi nih. Edan. Nyali tinggi. Bawah ini nyalinya tinggi nih. Jero. Wah. Jero. Menakutkan ini. Ini namanya gandong. Ini keturunan cucu. Iya, Pak. Galak sapi. Iya, Pak. Tak wani, Pak. Hah? Turunkan dalam aja, Pak. Jero. Neng kadang pripun galak, Mbak? Mboten nggih. Manut, Pak. Manut to? Manut. Oh, Kadang. wedi dalan ya. Iya. Biasanya ning kadang terus ora tamen tuh. Saya jero wae men. Super lah, sapi ini super loh, Bro. Iya. Super loh. Ya, kita oper ke dalam dulu ya. Masuk gigi 2. Kasih tarik kok mainan. Nah, sini. Kira, cemplikan sih. Ya, ditarik. Detik kedatangan tapi jalan lur. Hah? Ini bukan kerdus kentir, tapi kentir. Sama, bokong. Panas. Jarang panas. Jarang panas. Tapi kentir. Solokan. Dulu. Nyali tinggi.
data dulu Pak. Oh, sidone kono. Nah, wis oke ngomong oke. Sapi grandong hitam. Aduh. Wes. Taleni. Kowe ki langsung tak ajak kono padha ngatur aku Ngamuke ning mobil to, berarti wedi karo mobil. Aku wedi ketika perasaan tak terbalas. Ngageti wong. Waduh, iso ngono nge-strap. Waduh, ketinggalan lek. Ora apa-apa lek. Kalem lek. Pakai bakso. Waline dawane. Waduh. Jane penak rene. Ah, yo. Oke, muter. Nah. Wes aman. Aman.